Hlir tu te ma sain ji bei le vek ule tun tum chu tu te ma sarkar na wanga rampum huwa pa Christian pastor ten an tom na le an tual thi na tlem te pani khat kan ta lang don ani a engomoni wangin an bai data an chanchin kim changte kan ta lang thei don lawa in mi hriat thiam na kan dil ani pastor yelam sankar ani hi kumlama upalam pangve to ani a pastor fel takle tumru mai pathian ta na in petak ani chutiangin pastor yelam sankar hi Chhattisgarh state a khosa ani a ama chawa ina omlain misual Hindu nationalist ten nukchuakin chemshriam takin an vitlum ani tu chung Christian te chuan Hindu nationalist ten pathian thu hril to lo turin vokha na thuziak an pek pho to thu an soya anun na in ator pha ta ani pastor yelam sankar hian anu puile afapa te pani le atule fate akal san bok ani pastor yelam sankar thi chungchanga hian police te chuan nakzal hel thilti ni in an soilata ma se tual chung Christian te chuan nationalist te hum tum na mai ani thu an soitel bok ani pastor Daral Francis kumsam thum don India ramba mihar sa sok te hne na rongbol na na thok rin om taka pathian thu kalpui to tu chanchin tra thu a hril na konga mason mai chu chanchin thra awang chuan mana tok ta a room te takte a nasa taka ngai sakani a thi na chu a nga kani hlau na ka nei lawa ka thi hun chu he room te takte chair chunga hian kangak mai ani ti in anun na chu achan ta ani Graham Stuart Tains ale afate Philippa kum som le Timothy kum rukte po kha Hindu nationalist te hian an lo ha hlum to ani kha heng te zinga kan tar lan lo India ram chunga pastor te missionary te Christian tam takte tual thina chungchanga hian how tu ten an thup na sa a chuwang chuanin chiar sen lo thuruk hi adom don ti achiang ani amaro chu Christian te ta na hundum bermei laliso Krista local ni ngakin hadam takin an muhil ani a Christian te ta na naro puiber thok tu te ani bok ani he thi sen afarawang hianin he ram an thi na rama hianin chu thi sen chuan na athoka chu thi sen awang chuanin nunatam tak lak chua asel ani bok ani chutiang chuan martar anita a martar teloman kanlalpa isua Kristana alo sei to te le pathia ngei na kaloman ati kha mutur te anni nationalist kan ti mai te hi annam Hindu ti chaka Hindu wa ngai dan tam tak an le ka buthiang lim ami the dartuma Hindu le Indian culture vonun te hi an pui ber ani a hetiang Hindu wa kalacha thin le an hriat te chu an hole a an thik thu a chele ani na taka chuan he Hindu wa culture an tia hi thiang hlim le fel le tha em ani a amaro chu engsa kho a po hian akal na pol le atitlat pol te le kalbing te an lo om thin ani chung te wang chuanin hetiang chiat na hetiang harsat na hi thleng thin ani a Mizoram te po kan hre ome me kan ti a me chungchanga po engamo changa hankal for do te po om thei ani a chutiang chuan society thana po kal sual pol do te kal na pol do te an oma kau thana po kal sual do te kal na pol do te khatiang khan an omani chutiang te ani wang chuan he Hindu dwa kan tia hi kavadem lutuk po ni chuang lo amaro chu kal sual a filorate a fir fia ka te kan ti to meteng khatiang kha an om thina wang hian heng nationalist kan ti te ang hi aming chetlang pui ani ti kha kan thai lang tel bok ani chutiang chuan vairam kal thin le vairam kal ngai vak lo kal ton te po kan om ani mai thaya katinga khan bong sa ai chak wang ni lawa bong sa dor zan du kha achi ber to lo mai thaya ni